Ja sam Jasna Jungo iz Mostara. Moja promjena je počela prije godinu dana kada sam prisustvovala Elvisinom treningu intenzivnom od 28 dana. Danas, evo nakon nepunu godinu dana, pokrenula sam svoj posao koji sam dugo odlagala i želim da vam preporučim da pružite sebi priliku ili šansu da sa Elvisom napravite promjenu koju vaša duša želi. Moje ime je Sedina Hajro, ja sam jedan od polaznika treninga od običnog do fantastičnog. Od januara do sada moji rezultati su ogromni, znači vrata u ljepše i ispunjenije sutra. Moment kada zavolite sebe, krenete bez očekivanja da vaše ciljeve ostvari neko drugi za vas, zaplešete sa svojim strahovima. Ključ uspjeha smo mi, samo treba dati sebi priliku da krenete, a Elvisa Kovačević je odgovor u život vrijedan življenja. Pozdrav svima! U mom prvom treningu sa Elvisom Kovačević, kroz vježbe svjesne prisutnosti, naučila sam kako da pobjedim negativne misli, neke svoje strahove, brige, dotakla novi nivo svijesti koji je fantastičan. Upoznala srodne duše. Jedva čekam moj drugi trening. Pridružite nam se. Sretno. Zaista sam sretna što sa vama mogu podijeliti ovaj video. U radu sa Elvisom upoznajem sebe, svoju dušu. Svjesna sam i prisutna svakoga trenutka. A svi vi koji ne znate odakle da počnete, javite se Elvisi jer ona zaista ima metode i tehnike koji su očaravajuće i pomažu. Pozdrav Raja, moja 2018. godina je bila fantastična, zahvaljujući Elvisi i njenom treningu, od običnog do fantastičnog. Zato, Raja moja, usudite se, jer ima li išta ljepše nego kad upoznaš samoga sebe. Pozdrav! U treningu sa Elvisom prihvatila sam i zavoljela sebe. Shvatila sam da moja sreća zavisi isključivo od mene, da ne očekujem ništa od drugih i prestala sam davati značaj tuđim mišljenjima ili riječima. Otpustila sam teret prošlosti, prestala brinuti oko budućnosti i naučila živjeti u sadašnjem trenutku. Poboljšala sam odnose sa drugima jer svima prilazim sa razumijevanjem, nikako sa osudama ili kritikama. Naučila sam kontrolisati tok svojih misli. Našla sam svoj unutarnji mir, što se reflektira na moj sretan život i radost postojanja. Ja sam Dragica iz Australije, sam Elvisu nisam nikad lično srela. Uzela sam njezin program, njezin trening od 28 dana. Nakon toga sam naučila plivati u 44. godini i završila sam, odlučila sam se, skupila hrabrost da odem i da uradim kurs sa Marisa Peer i postala sam hipnoterapist. Uradite nešto za sebe.